Сахасырын саңа аттыра жокускайга музыкар дүкөс колатыгар эдер толырачылар конкурстара болан асты. Тәрәхін сыллата саңа жыл сынелагын кемегарытылар. Бұйыл 19 ұлыстан онна кораттарттан барыта сүйіз түрден бескі хекатыдына. Жүлдер сүбе фортепиано, струнна юна духовой инструменттар етенне академической толыруден түйет номинациянан сыналата. Конкурс сүрін соруға саңа таланырар екінлері өйәхін онтағынан музыка үйрағын культуратын кеңеге қатарғаты. Таланна учуталлары бехеми көрдүбүт бу школалар билген кайда уровень актарын бу конкурс обычно неделени быха болар. Төт номинациянан ытабыт би школа бытыгар хасырдаттан кеяңыдлы музыка ойнур олхин бу биреме тигер би эти учуталлары оголору истебит онна семинар болар эссе. Бу инновационные, традиционные методы преподавания теоретических дисциплин ден. Итин надалах Санкт-Петербургтан консерваторияттан профессор келехеджер Нина Александровна Бергер ден. Олхин оттон тухалах